Mi smo bili slobodni, imali smo neku organizovanu brigu, organizovane aktivnosti, toga danas nema. Mislim da su moja djeca i evo sada i unuci prepušteni dosta sami sebi. Znali smo da prespavamo u planini, da prespavamo na obali Lima. Imali smo po 10-12 godina da ostanemo do kasno, pa nas roditelji možda istuku kad se vratimo onako, pa pokisli, promrzli, onako, kad se vratimo sa Lima, pogotovo u jesen. Mi smo se zaluđivali elektronikom, čak smo, kažem, eto, bili smo konstruisali jedan teledirigovani brod. Nije bio problem pobijediti tu nostalgiju, lako se dolazilo iz Podgorice do Berana, to je bilo autobusom 2-3 sata, pa kad se uželite Berana, vikendom se spakujete i odete tamo. Tražio sam novac od svog oca, on mi je rekao, ja nemam pare da ti dam za to, zaradi. Kako da zaradim? Dođi kod mene, on je bio šef otkupne stanice u Beranama, na Talumu, dođi i uzmi pa radi, pretovaraj kožu. To je bio jedan vrlo izazovan period. U stvari je i to kad se sabere i oduzme nekako najizazovniji period u mojoj karijeri. Mi smo tada imali banke koje su bile praktično, koliko će to biti, 15 godina su bile van tržišta. Čim sam se vratio iz Beograda, zasadio sam prve čokote i malo po malo počeo da proizvodim vina.